18'sine geldik. 38 payga sanagabız dostlar. O palban. Mınake dostlar hazır 200 dollar koyuldu. Bundan burada ömüş palban inibisi Koçtayga çıkardı. Çateke üstüne. Tayınan tak. Palbanlar ıntыбакташкыла gün geçtep ketip palbanlar. Aziz Bay bilen Sulayman Bay berip atkandayın alıp koydular palbanlar. Alış gerek baba. Alış gerek. Şunçalık elge berip atkanına da rahmat. Hurmatlı tuğanlar, şunçalık elge berip, eldi uşunday kursan kılıp toy beriş baruskan nasip kızım. Karagla söylüyorlar. Aldı oşu kögat aldı. Kögat kim? Kögat kim oşu kögat? Ketti. Bavuş mu? Bavuş aldı Bavuş. Bir boza aldı. Küçüngön Asılbay'ın atı. Bavuş palban bayrakta aylandırıp gelesin Bavuş palban. Bu asıl akemizin akkulazında okşaydı. Oşonday. Asıl akemizin akkula degen at. Maşallah. Buna at degen akkula okşap süngürse. Çapkan adam için Bavuş okşatıp çaptı attığına karagılan. Maşallah gösteri bezin. Mına. Suğa vur palvan. Ataklı Bavuş palban. Asılbay akemizin akkula degen atında 200 dolarga salım salıp geldi. Akkula bu Bavuş. Malades Bavuş palban. Buna attı. Salıp gelgen palban. Oş oblasının Karasu rayonundan, Tapan aylıdan ataklı Bavuş palban. Asılbay akemiz. At degen akkula okşap çıkırdı. Çıkışı öte palbanlar aylar çok geldi. Bardık serdik. Öte kuştu oldu. Çıkışı kıyım bol ötet. Zor bol ötet. Keçeginin bugünkünün ayırmazı qanday bol ötet? Bugünküsüne el köp bol ötet. El köp bol palbandan barday jettir. Barakeldi. Şunday Söylüyorlar. at köp bolganda Söylüyorlar. qanday boluş gerek Bavuş? Buraya ortada kalıp bol. Her gün arganda çabat ekende. Geviri başında bir demandır ortasında, geviri ayağında. Aka bunda çoğun toydu. Bir de kedeva çıkıyor. Riyad geldi ya. Bu çoğun toy nasıl? Doğumuzu. Bu patlık Riyad palban gelip Türkiye'den aldın. O nasıl? Barakeldi. Buna dostlar. Keçege. Uçkun palban. Riyad dostum için Riyad palban, Uçkun palban. Oğlum şunca elde biriktiriyor az lukazga. Palbanlar hareket kılavuz, yerden götürülüp bir pay. Bir kese hareket kılavuz palbanlar. Ardayım öyle şunda Kırgızlarda. Kalıplar karagla Kırçılık toylar koyup, köp olsun. yerge tutuşkanı Amin Allah. kalıplar. Rahmat. Omatınızı versin. Aksaray'ın Karatava ayından Bakıt palbanda. Bakıt palban, jerge taştava yap gelezim. Jerge taştava özlege sevemez Bakıt palban. Bakıt palban, jerge taştava alıp gelezim. Tribünan alınıp gel, taştay turganlar var jerge. Bakıt palban malades. Niyaz palban geldi, Niyaz palban. Nurlan palban gel. Kökberi sport Nurlan palban. Taştava, bak taştava, taştasam kuyazım menetke. Jogar al çık bakın. Taştava yap gelezin. Jogar al çık gelever. Malades. Geçen atakana bakıp başka. Başka var. Bakıt palban at kimdiki Bakıt palban. Muhtar degen hakemin atı. Muhtar degen akezin atı kemin akezin. Hazırda Bakıt palban bir tay bir serkine salıp özünün Muhtar degen akezin atına salıp geldi Münake palbanlar. Seyip götür, yerine süzül gönderdi. Yeldinin bir tanıştırı falan dünyalar. Yerine tutunca masterike. Seyip tanıştırınca masterike de tıklar. Yerine bir götür koyla palbanlar. Seyip palbanlar. Malades. Atı Karatöğünün atı. Bakıt. Karatön atı. Muhtar degen hakemin atı. He maşallah. Malades. Bileğen küçük etmezin. Kırgızistan'da düydöge tanıtkan Master Sport Niyaz palban alıp ketip atay torpakta Münake palbanlar. Bu birazın Niyaz'dan ulaktı bravolyazın bilet eken palbanlar karagılan. Voleybolist bolsa ham bayrakta aylandırıp gelip odak palban ey. Mına Niyaz almış. Bu ne bu? Masterler at düşün diye çavat eken, görsötüp çavat eken. Oşan üçün masterde bular. Tospağıla palbanlar, silerden suranı çez, silap koysa var mı? Taşta peret az jerge. Jerge düşmese sevemez bari. Koyver attı. Koyver attı jerge koyverle. Koyverle. Jerge düşmese sevemez ne yastıklı. Suğa çetelep gelip, amına hakem, niyaz taşladı jerge. Jerge düştü torpak, jerge düştü karagla.
Umraga joldama. Manakay dostlar, bismillah. Köter palban köter hareketli kıl. Umraga dostlar. Umraga joldama Mınake palbanlar hareketli kıl. Maşallah Manakay aziz tozu Sulay. Mınake palbanlar niyeti kalıcın hareket kıl Mınake palbanlar neymi? Kimdin niyeti kalıs boza buna umraga joldama palbanlar. Hareketli kıl palban hareketli kıl. Kuday bardık balbanga iyilik versin. Umraga çıkarış nasip kılsın dostlar. Palbanlar hareket kılavuz palbanlar umraga joldama. Kayzıl palbanın beşenesi bugün Kuday depti kelgen eken buna göröz palbanlar. Umraga der sport. Ataklı Niyaz palban ve Niyaz palban okşap at oynatmaçı palbanlar. Sürüldü. Kimge nasip? Ataklı Simon Kul palban kaçtı dep atat palbanlar. Sümon kul deyt dostlar buna. Simon Kul kaçtı dep haber geldi bizge. Kana güzet turaylıcı. Ekrandan alыстабайбыз. Hurmatly көрөрmanдар. Umra Sümon kul balbanga deyt. Palbanda Malades Sümöş. Alabukar rayonunun Koşalmurut ayından Almanbet Avavustun en gence ulu Simon Kul palbanda gelip atat umraga joldama palbanlar. Maşallah. Kıykırıp sürep durabız görücüler. Kıykırıp sürep durabız mına umraga joldama gelip atat palbanlar. Koşbaya kezmin gogatu udagın. Ay maşallah. Palban, suğa parazın palban. Suğa parazın palban. Umraga alıp gelip atkan, joldamaga alıp gelip atkan palban. Ataklı Simon Kul palban. Rayon balman. Koşalmurut'tan Almanbet Avavustun en kence ulu Simon Kul palbanda geldi Mınake umraga joldama. Maşallah. Palbanlar hareket kılavuz yerden göterilişi bir tay, bir serkek hareket kılavuz. Koşup alıp jeneyizin kuda halasa umraga. Çakırın ake çakırın. Palbanlar yerden göterilişi bir tay, bir serke. Simon Kul'du koyuverip koygulardan kutlukdayız. Hazırkı Simon Kul palban çıkarıp gelgen at. Koşbay Baydın atında geldi Mınake umraga. Ataklı Almanbet Avavustun ulu Simon Kul palbanından umraga joldamaga desep geldi. Aziz Baydın bolundan alazın palban. Malades. Simon Kul palban attı ber karbatıp durla. Malades. Palbanlar Simon Kul palbandan bir жақсы қалау тілек Simon Kul palban. Allah razı olsun Simon Kul palban senden bakın. Assalamu alaikum balbanlar. Hoş geldinizler. Şu azgem toyu. Ne niyet kılamızı, niyet necesin. Balдар karı. Dinge kızmat kılgan жақсы жигиттерден болsun. Amin. Allah Taalam ne niyetinden kılamızı. Şu tüz kabul bulun. Anan şu azgem toyun ukkan ele. Bizim ынтымақтың балдары. Biz жақсы niyet kılıp koyduk ele. Umrаны alış nasip etip kalsa bizim ben özüm dağın 5 vakit namaz okumayım yok. Allah Kuday Mırza okuyun degen niyetim var. Nasip kılsın. Az bizden arabızda Bektur degen dozum 5 vakit namaz okup dinge kızmat kılıp bizden baldardı ança içken balдар bolsa жақсы жака tartıp mehnat kılıp жүрет. Ошо дозубузга şu umra saparın taştırıp koyalım. Молодец. Allah razı olsun. Bir tay bir serkeye götürüp geldi palbanlar. Mınake Mırza Mehmet Eken'in balazı Muhammed balban. Muhammed palbanda gelip atat Mınake bir tay bir serkeye jerge vurasın palban suudun üstüne parıp. Mınake palbanlar Молодец. Bir tay bir serkeye salıp gelgen palban. Mırza Mehmet Ekemizden ulu Muhammed palban Ravşan Eken atıyor. Kaniyet Baydın atında eken Молодец palban. Jerge taştabayızın palban. Jerge taştabayıp gelezin. Tribuna kap gelezin. Jerge düşürüveysin palban. Sapan balban. Sapan palban da geliyor da. Kökserektik Sapan palban da. Tekke. Malades. Sapan. Çıkar üstüne Sapan. At kimdiki Sapan. Kökserekten Halil Akezi'nin altında. Sapan palban bir tay bir sirkeye salımda alıp geldi. Maşallah. Mınake palbanlar. Bu suyun üç palbanlar. Hazır
Suyunuşta mınake. Алыс жақыннан келген туғандар. Не дейміз деймін, ат толқындардан сөз тіле келіп жатады. Бірақ бірінші бардығын сатқан Аллах Тағала мақтаулар болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға саламдар жан салауаттар болсын. Осы тойды өткізіп отқан Азеке Өстің Алла разы болсын. Азеке Өстің балдары осы Қырғызстанның келешегіне жараған, дінге қызмет қылған жігіттерден болсын иншалла. Амин. Ассаламу алейкум. Allahu Ekber. Daha bir жол салым құт болсын үкем. Бүгін 2 салым болды үкема. Қануе Кәустің чемпионатында. Машалла. Bir tay, bir serke oldu. Bileğen küçük etmez nükam. Toy qoğlana versin, жақшылық бола versin. Sizler kaykalat çağı vergile. Malades. Mınakey, bizden Kale Kæustің atında uşunu menen ekinci жақşı reklama salım bolu atat. Bir tay, bir serke oldu. Maşallah. Çıkışı qanday oldu? Çıkışı жақсы. Öte tez geldin. Malades. Toy şirin bir, таза у. Жақсы, таза өтіп жатыр той. Эми Азиз менен Сулайман балдарына bir дуа кыл. Ошо Азиз мен Сулайман балдары Кыргыз елине сыйлықтан спортсмен жігіттерден болсын. Амин. Еліне жеріне Қолды көтеріп тұрғыла. Амин. Амин, Аллаху акбар. Молодец балбан. Тояп келесің байрақты айландырып балбан. Мынакей достар, Азиз Тозустун Балбандар бүркүт харакет кылабыз бүркүткө. Бүркүтті алсаң ат жабдық қалып қалады. 10 алсаң $100. Менетті өте қатты болазы бар балбандар. Мынакей Жұмағыл әке түні күні менет қылған бұл нәрселерге. Жұмағыл Кәус bir бүркүт. Жұмағыл әке айтып атат. Егер бүркүтті сынайын десеңер, алып келгіле бір кекілік қарбап жек қойын таштап тұрып дейді. Бүркүтті сынаман беріп қой өрем дейді. Ушыл жерде елдің алдына алат дейді бүркүт. Машалла. Жұмағыл әке бүркүтті қаяқтан аласыз? Бүркітті өзім бір досыма қарматтым. Анша-мұнша киіктің балдарын алып жүрчелем ел алдына мақтан байлы қойайын деп атат бір кіші. Молодец, бірақ мақтанғанға сәл жоғырақ бұл кіші. Қырғызстанда ең алдыңғы тойлардың бірі. Машалла. Мұндай той болуына кәл, мен көрелек мен. Азиздің классташтары келіп тұрғыла трибунаның алдына, Азиздің классташтары. Жерден көтеріліші, бүркіт, үсті ат жабдық, оның үсті $100 балбан. Машалла. Көтер балбан, көтер әрекетті қыл балбан. Сүрәчілер балбандарды сұрап тұрамыз қиқырып. Азиздің классташтары бір Судьялардан қауыр келді. Легендарлы Алабы Қарайанның Қаранкүр айылынан Тайыр Палбандың ұлы Қадыр Палбанға мына жапма oldu деп қауар келді балбандар. Қарағылаймы жардан бергілі. Қадыра бүркіт те өзі. Бүркіт өзі беген аныдан да байтын әке. Бүркіттің нәке. Машалла. Мына келішін қарағыла. Қадыр Палбан да келіп атады, Қадыр Палбан. Ой, машалла, Кадыр Палбан. Молодец, Ур. Суға. Ой, машалла. Мынакей. Баяз жеттің, ал Баяз. Так, Кадыр Палбанға бүркіт менен $100 жана. Бүркіт алған балбан берген. Палбандар. Мынау көрүүчүлөрдөн, чабуучулардан наразылык келип калып атыр. Судьялар карагыла. Мейман балдардын жалындагы тек торпакты тек деп сүрүп кетти деп атат балбандар. Карагыла балбандар. Тайыр Палбандын улу Кадыр Палбан чыгарып келди мынакей. Бүркүт, үстү ат жаптык. Онун үстү $100 мынакей балбан. Алла разы болсун, ат кимдики балбан? Адай экен аты. Асил Баякебиздин үкөсү Адай Акебиздин атында келди мынакей. Мынакей жараткан Кудай насип этип Сүймөш Палбан үкөм Кошбайкен атында, жаңалган атында экинчи салымында мына ушул умраны утуп алды кыскасы. Умраны алды. Молодец. Сүймөш бул чыгышы кандай болду? Өтө бир жарым сааттай дымдалып калдыңар. Чыгышы biraz орrak болду. Достор бар экен. Эрлан Дозма да рахмат. Ошо жардам менен Алла Таала бизге насип этип койгон экен. Өзү негизи ушул тойду укканда эле ниет кылып койдук эле. Ушул умраны уксак, ынтымактын балдарынын ушул динге жакын, бизде biraz болсо дагы жаман жолдон жакшы жолго жетилип аткан ушу Бектур Дозма беребиз деп айтып койдум эле. Ошо Алла насип этип ниетибиз кабыл болгон экен. Бүгүн Алла Таала ошо бизге насип этип калды умраны. Дозма жана кылдык. Молодец. Бул араңарда ынтымак үзүлбөсүн, дайым ынтымагыңар бекем болсун.
ушундай достуңар үзүлбөсүн, акыреттик дос болуп жүрүштү Кудай Таала насип эткен болсун. Бектур таксыр умра кут болсун эми. Рахмат, Алла разы болсын. Качан жубасыз эми? Иншалла даярбыз. Кудайдын ысыгы дуа кылабыз деп иншалла. Молодец, молодец. Эламан той кандай болуп атат? Той жакшы болуп атат. Силерге да ушунчалык рахмат. Сүймөштө өзүмүз Азизкенин тоюн уткандан бери ушу умраны Кудай кааласа утуп калса, Кудай Ниет кылган. Ниет кылып, Машалла. Берип калса, Бектур дозус көрөбүз деп ниет кылган, мына Сүймөштө ниетине жетти. Аллаху Той акбар. жакшы болду, силерге да рахмат. Бектур таксыр бир дуа кыласыз эми. Сулайман менен Бул жерден бир кошумча кылып коюп. Ушпай экен аты бул кече алган ат экен. Ай, машалла. Жакшы ат экен. Буюрса бүгүн миндим. Бир токулуп ат, умрага салып алдык. Алла насип эткен экен. Ат өтө жакшы, мыкты ат экен. Оюн эми ортосуна келди. Дагы ийгилик алды да. Бектур бир дуа кыласың эми Сулайман менен Азиздин балдарына. Аминем. Кел Сүймөш. Сүйгү жактан Алла Таала макталар болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саламы салаттар болсун. Şu Allah rayımdı, Allah merimdi. Her birine Allah'ın kanı kalon benim oldu. Amin. Yerden çan götürüzü, Doğru. daraktan jalbırat tusu, bir kan Allah'ın kalosu benim kanı oldu. Aşağı şu Aziz'in uldarı, Kuda Kalaza, Kırgızstan elinin kızmatına jaragan, jakşı çıkan jigitlerden bozun. Amin. Dinge kızmat kılan. Şu Peygamberus'un sünnetten diriltken Peygamberus'un amaldарын kılgan, şu Allah'a жақын insanlarım olup çoğayızın. Amin. Şu Sümöş'ten Allah razı olsun. Birinci niyetten et mi? Şu Sümöş niyet kalız eken, niyet düz eken lan. Umuraga жолдом olup durat. Şundan ömür uzun bozun. Amin. Ana şunun katarını şu Alabuqa'nın ынтымақты жігіттерінен Allah razı olsun. Şu balдар bir 5 yıl aldın, şu çoğulup bir-birisinden düşman direk. Çoğulup ынтымаққа gelip şu Allah'ın jardamıyla bir geçiriyoruz. Şu baldarından İşlerin olmat, yübülözünde den soğuk. Oşo, Allah her birin dilegen oymak saçısın da. Amin. Allahu akbar. Kut bolsun. Өзі bağlап атат. Allah razı olsun Bayaman. Sen jigitsin Bayaman. Jigitlik namazın ketmesin. Aziz Kaçay otur. Taştava palban. Erlan Taştava'yızım. Böldüğe çıkarasın Taştava. Mınaki Erlan palban. Ынтымақ komandasından Erlan palban alıp gelip atat. 5 kaç. Şamşar döndükesi Asıl Bayakez'in atından. Asıl Akez'in atında geldi Mınaki. Молодец Erlan, молодец. Erlan palban. Bu Sүймөш palban ökөң almak salmak çalıp жүрген баягы чегир, а? 5 kaçka. Asıl algan. Qanday boldu Elaman bu başlar jarılıp kettir. Birinciden Allah'a çeksiz maqtovlar, şükürler bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salamlar ve salavatlar bolsun. Amin. Biraz topundan duramız. Молодец. Kötör palban hareketli kılavuz. Kamçını jogatkonlar gele verirler kamçı jogatkonlar. Bir töv aytıldı bu? Lake dostlar, Erlan palban bir tay bir serkege salım kılgandan keyin bir töv aytıldı. Hazır görөбүз. Kayzı palban kayqalap çağırıp keletken. Çok güzel tövüz. Palbanlar Aziz Baydın 11 yıl birge okugan klastaşlarının atынан bir töv alazыңар жерден alıp jalga salıp. Bayraқты aylandırıp kelesіңер palbanlar. Kalıstar karagıla. Ança-mınça görücülerin atından narazılık bolup kalıp atat. Sumsardan. Minakey Aziz Baydın klastaşlar koygan tövge göterildi palbanlar minakey. Yerden ataklı bir eleman palban aldı dep haber geldi bizge. Daha dımdalıp kaldı. Lake dostlar sürülüp kaldı. Tövge. Kayzı balban çıkaratken bu töve degende Leylaman çıkarıp kalçılı. Kimge nasip kaldı eken töve. Çok güzel töve sandıktan. Ekrandan alыстабайбыз. Лайк басып каналыбызга катталып, жакшы ой пикирлерди, каалоо тилектерди, дуаларды комментарийден калтырасыздар деген ниет. Мынаке атактуу элема палбанда келип атат. Айттым го, азыр эле айттым. Балле мынаке палбан. Атактуу элема палбанда. Алдында минген ат. Рыскул акебиздин Тайсын деген атында келип атат. Сууга таштайсың элема, сууга. Сууга урчу элеман.
Malades. Mınake Yelaman. Ayaş akelerinin atından. Tön alazın palban. Degen atta geldi mine palbanlar. Bul Yelaman palban. Lake dostlar hazır Elaman Urus Lakeus'un atında çıkargandan keyin tögö. Qo'sh ögüz qo'yishdi. Dostlar qo'sh ögüzgө jiyin ушундай дымдалып kaldı. Hozir görөбүz qaysi palvan qayqылап чыгараткен. Reklama kılıp tartağız dostlar, reklama kılıp tartağız. Qo'sh ögüz. Satip palvan enkeyip kaldı, satip palvan enkeyip kaldı, satekebüz. Acekebüz. Hareket güçlü bolup kaldı hozir görölүчү. Ana. Satekege çıktı. Çıktı mı? Aa, mınake Sat Acekebüzge japma boldu dostlar. Nomer 1. Жоқ, бұл Сат экеуіз емес, туғандар, кечирип коесуздар. Бұл Баймактан Куба экеуіз, Куба. Siz meni adaştırdınız aka. Mınake palbanlar жерден көтөрүлдү. Qo'sh ögüzgө көтөрүldü. Qo'sh ögüzgө көтөрүлдü, maşallah. Атактуу Куба palbanda. Ay maşallah. Өзүнүн көкчө деген атында мынакей. Мынакей. Kuba bayrakты айландырып bir atты boşat palban. Bir görүүчүлөр маза кылсын. At çap, atты boşat. Attı bir kumarın jastık palban. Buna kogatta gitti palbanlar. Buna qo'sh ögüzge salıp ketip oturgan palban. Alapkı rayonunun legendarlı palbanı. Baymaktan Kuba palbanına getirat. Özünün Kökçe degen atına getirat palban. Ay maşallah. Kuba, yelde bir sıralıcı. Su ataşta perçi Kuba. Maşallah göstereyim. Buna Kuba palbanına geliyor qo'sh ögüz. Qo'sh ögüz Kuba palbanına geliyor özünün Kökçe degen atında. Kuvatыңан. Kuba suğa taşla Kuba. Maşallah. Oynat attı. Suğa par Kuba suğa. Gel tuğan ben berip koyayım. Tuğan. Mınake aksa. Palbanlar yerden götürülüşü top palbanlar. Hareketli kılavuz palbanlar, hareketli kılavuz. Tök hareket kılavuz palbanlar. Kim çıkarsa tö alat dostlar. Hazır men Kubaka'dan interview alıp geleyim. Kubaka. Qo'sh ögüz futboluz aka. Malades aka. Bu bayağı özüngüzdün atыңыз bu? Janagıl ha? Ha maşallah. Sizin formanız menen Sat Aceken formanız birde eken da jogorda turup alып Sat eke aldı dей берипсиз да. Карасам анан Баймак деп тургандан эме. Сүйлөш окшош форма кийиптер эле болуптур дедим. Ha maşallah. Байгеңиз futbolun aka. Эми ушул Азиз менен Сулаймандын балдарына, неберелериңизге bir дуа кылың aka. Үйгүлөзү менен бала чагасы менен не дейбиз, Алладан ден соолук сурайбыз. Amin. Ишине ийгилик. Amin. Алла таалам ден соолук, бактылуу жашоо берсин, андан бактылуу нерсе жок дейм. Amin. Алла таалам анан жакшы адамдарга сөзсүз жакшылыгын унутпайт да. Amin. Анан менин нүкөлөрүм жеңиштерге рахмат. Ушу жеңишке Алла разы болсун дей. Алдан. Malades. Бир сөзү жок. Кармаң дейт. Чыныгы мырза. Кармаң дейт. Чыныгы мырза. Чыныгы мырза. Балдарга ден соолук. Malades aka. Алла таалам арыста шылык берсин. Bileğinizden güç ketmesin aka. Oyundun jarımına geldik. Ali aldıda iyilikler köp. İlyas palban bir görүүчүлөр görsün. Asıl akemizin Akılası mı İlyas? Akılavı. Malades'tin İlyas palban. İlyas palban alıp gelgen at. 20 000 so'mga salıp gelgen at. Ataktı Asılbay akemizin Akkula degen atında İlyas palban 20 000 so'mga salıp geldim nakey. Maşallah. Yerden götürülüşü $500 palbanlar. Dostlar. Suymeş balbandın akezi kem nake dostlar. Uşul kişi bir tögö, eker köş tögö salım kıldı. Ake atınız kim ele? Atın Sultan ake. Suymeş nakez olas bu. Maşallah. Kanday boldu ake siz ulak çappayt elesiz ku vapşele. Kekede aralaşıp kalasız bu. Hazır kanday bolup kaldı hazır. Kanday bolup çıkarıp kettiniz. 10 gelip kaldı. Maşallah ake. İyilik ake. Bul at kim ki?
At yerden alan bayrak aylandırıp gelip Maşallah. 500 dolar arasında. Malatya Zeki. Polvanların tıbı. Süleyman Baydın zorunlarını alıp kolaylı palvanlar ertere hareket kılgan. Mage dostlar, Suymeş Balban akezi çıkargandan keyin ele 500 dollar sayıp verdi. Toy eleri. Jiyin kızıp başladı dağı dilemege. Saat camazı 4 bolup kaldı peşte. 4 saattan beri ulakmayan alışmatabız. Polvanlar hareket kılavuz. Yerden götürülüşü 500 dolar. Yerden alıp attın calına salıp bayrakta aylandırıp gelip 500 dolar azgar polvanlar. Yerden götürülgen olsa jardan bergile polvanlar ıntımaka gelgile gün geçtep ket odadı. Kötür palban kötür hareketli kıl gün geçtep ket odat palban. Intımaka gel palban. Yerge taşladan ne sevmez palban. Bayrakta aylandırıp gelesin palban. Yerden götürülüşü 500 dolar palvanlar hareketli kılgıla. Dostlar jiyin sürülüp kaldı hazır. Qaysi balbanға çıkartken çok güzel ötөбүз. Dağı dele dımdalıp kalıptır. Dağı dele dımdalıp. Atlar aylanpa bolup atatma key dostlar. Manakey, çamı görüp atalыңар mı? Palvanların tıbaka gelgiler palvanlar. Bu geçtik gelgiler palvanlar. Bir kadın atıp soru kuralım. Peki dostlar. Dostlar jiyin orta-ortadan altırayım.
Erlan Garra. Cumagul akebizden bir bürkütü $100 jana bir toqum boldu. Kimdin atında? Aday ekenin atında. Asıl eken nüközü. Maşallah. Uşul at bile? Bul başka. Sorun kut bolsun hem palban. Malades. Men senin çavuşuna kızıgam da. Sen жалгыз çabasың ала коройон боюнча. Эч кимге ишенбейсиң, күчүңө ишенесиң. Анан Тайыр абам көп мага дуа кылат да. Бүгүнкү той кандай болуп атат? Той өтө жакшы болуп атат. Ширин. Таза. Анча-мынча кемчиликтерин албап. Эми ал бар нерсе, болот. Ал бар нерсе. Жакшы. Эми Сулайман менен Азиз Тозустун балдарына бир дуа кыл балбан. Bir жаштын bir карын дуасын Аллах кабыл кылат дейт. Amin. Amin. Dünyada tanımal bolğon elden ulu boluşunda tileklep. Daim elden ulu bolup жүрүшүн сурайбыз. Şu Көкташ элинде ушундай инсандар, алал инсандар, таза инсандар көп чыксын. Amin. Жүрөктөрүнө ыйман берсин. Amin. Daim келмеси озунда болсун. Şu Сулайман досунун Азекенин атасы чапкан жери жайлуу болсун, топурак торполуу болсун. Şu кылган эхсандарды Allah'ım düzden düz kabul kılsın. Amin. Allahu akbar. Bileğen küçük etmesin. Toydun jarımına geldik. Dağı baygeler var. Kazake toy kanday bulup atat Kazake? Sonun bu. Ne bugün attardı berbey atırız? Attardı polbanga berbey atas. Attı ertek. Ertenkige? He maşallah. Malades. Jigirmadan aşık, jigirmadan. Toylar bizden aşık olsa balonlar. Gelecekte usul Aziz Bey'in Sulayman Bayımızın kolları. Malades eken. Malades. Ataklı balonlardan olsun. Dinle kızmat bulsun. Elge kızmat bulsun. Amin. Yerine kızmat bulsun. Çığa kızmatlardan olsun. Tutarına balonlar hareket durumuna hükümet tepede olan. Şoför alıp sizden sıranı kaptakallar sıranı olan. 150 jügülünden daha şoförü. Alıp koymuşlar şu başlarını. Kaptakallar şu orada değil. Sizden sıranı. Duvar da geldi çakır orada, duvar. Çatkaldan gelgen satla durgan atlar da alıp geldi, armadlar şu orada resimlerde. Ular atlalıp gel ular. Alarmanlar gelip şu oturacak. Sal attı. Ortozuna sal. Jiyindi buzu vergile. Bakın dostlar. Balvanlar kızışıp kaldı. Göktaş'ın 89 yılları, 95 yılları. Bana desinler. Külümüne noktabaya, garkı detten bir tovaşırıp bir suyu tatıp geliyorlar. Şu balvanlarda, düğermanlarda öyle. Bana desinler balvanlar. Perevniğe sal, perevniğe. Aldın kustorska sal. Sulayman Baydın vatandaşlarına. Eldin de buna razılığı aytıp, eldere mi razı olsa buna, ellerine mi razı olsa aytıp koyalım. Düğermanlardan, çavarmanlardan razılığı. Saldı o. Saldı o. Seydalı palvan deyit dostlar, Seydalı palvan deyit. Alaydan palvanı, alaydın palvanı. Bişkek'te çalıp жүрген. Keçeygi. Ne degen atı ele? Çoğat. İşi kızar çoğat.
Seydal palvanda gelip atalım. Ay maşallah. Taşla. Oldu Seydal palvan hadi. Malakay. Seydalı palvan. Hurmat Hacı'nın Trade degen atında Seydalı Palban $500 salındı. Suğa vur, suğa. Aylandırıp gel, suyun üstüne taşlayın palvan. Kettim Malakay dostlar. Yerden kotarılışı Tokuluvat. Deputat Murza, malades. Жақсы aylandırıp taşladın, malades. Uşu suğa taşlaş gerek bolup atır özüçü. $500'ға çıkarıp gelgen. Aziz'tin Alay rayonundan gelgen Seydal Akezi. Aziz'tin Urmat Gemi. Akezi. Pride degen atında $500'ға salıp geldi malades palvan. Bek Sultan toyğanday bolup atat dostum. Urmat Akezi dağını rahmat. Seydalı Bay, Urdu Estirip Kargalagan Atenesine dağını rahmat. Allah razı olsun şu balbanlarına. Елден бат алу үшін Bunake palvan degen üşünday bulat. ушул Аллах Таала Yerden kotarılışı Kur'an'dan Tokuluvat kaldırsın. palvanlar. той иелерине Hareket Tokuluvat үлкен Tokuluvat жакшылыктар palvan. болсун, элибизде жер жумшап тынчтык амандык болсун. Rahmat. Hazır mı bayga sahip verdin? Токулбат. Tokuluvat. Maşallah. Malades. Rahmat. Dostlar Bek Sultan'ın koyup bergen jasalып atı. Jiyin sürülüp atat Malakay dostlar. Bizim Köktaş'tın deputatların төрағасы Bek Sultan koyup bergen jasalып atqa jiyin şunday sürülüp kaldı hazır. Görölçü. Bağış palvan hareket kılıp kaldı. Ha koca. Rusul palvanın balazı. Butun aşır. Aşır. Malakay. Vur жоғар qarab. Su qayda. Ha, Malakay dostlar. Qo'jada ketdi, qo'jada. Buna atışlar geliyor adaklarga Qo'jamqul ataklı Qo'jamqul palvanına geliyor atak. Rıskul palvanlı balası Qo'jamqul çempioni. Malakay dostlar. Ушул эки өркөчтү 70 000 сомго алынган төбө коюлуп атат. Бул төбөнү биз саттык эле. Малакай. Бишкек жамаатынын атынан Чайхана жамаатынын атынан. Palvanlar Машалла. hareket kılavuz palvanlar. Kotor hareketli kılgınga tepet olan. 21 bin yer aldı palvanlar hareket kılgınga tepet kire palvanlar. Otur kanka. Salişen. İşen al işen. İngiliz palvanı göğe tüzüronda İngiliz palvanı atıda parazınar. İngiliz palvanı göğe. Al bayaz. Al. Taşla. Yerden kotarılışı Çayxana Camaat'tan köy palvanlar. Altın. Yerden kotarılışı köy palvanlar. Kim aldı? Abdurrahman. Malakay dostlar.
Koş şörköştü töge Abdıganı palban. Abdıganı palban maşallah maşallah. Abdıganı suğa jetele suğa jetele ey. Suğa alp var suğa. Ataklı şeyler falan yerge taşlamayın. Palvanlar bir 10 minutluk vaktin adalı sizlerden. At kimdiki? Taşlava. Özgön'den Aziz'in atında geldi mi? Macit'in atında geldi. Hey taşlava. Eski tarafa taşlayın. Çıkmayacak oraya. Palvanlar Novo Kalıstardın çeçimiminen atqa bere turgan altın kurdu. Sertifikatlı altın kurdu. Palbanға bere turgan altın kurdu. Tapşırıp alaylık. Aziz Baydın uğullarına bir жақшы bata verip alaylık. Anan dagı silerden suranıç. Köpçülük eldin suranıçı minen. Kalыстardın çeçimi minen. Ataktı Alabık rayonunun köp yıllar boyu namusun korgap kelgen. Eren iş boyunca namus korgoğun. Şu uak boyunca köptegen sportlar boyunca namusun korgap kelgen. Ataktı Köktaş elinden çıkkan. Parpı Palbandın ulu. Batır Palbanға Umurat Joldomonu bereyli de odat. Sizler ne deysingler şuğa? Bereylik mi? Молодец. Allah razı olsun. Palbanlardın sürövünen, görücülerдің sürövünen. Uşul Aziz Baydın toyunдағы Umurаны özünün Aziz Baydın akezi ataktı Parpı Palbanның en kence ulu Batır Palbanға Umurаны tapşırabız onda palbanlar. Anan Aziz Baydın Ayaş atazı Ürüskül akemiz pata veret. Biroq toy bütelek. Biz tapşırıp olaylı otağız, sizlerden suranıç. Anan noğu jerde жақшы argımaka, жақшы yapkan balban atakты palbanlarga altın kurdayan tapşırıp olaylı da otağız. Kalыстardın çeçiminen, görücülerдің çeçimiminen çıkıp atat. Menin çeçimim emes, sizlerden suranıç. Sizler koldasanlar beremiz, koldabasanlar çok balbanlar, görücüler. En жақшы argımak dep Bişkek'ten özü Alabıkalık Baymağaylı'ndan Maral Baydın Taysın degen atına en жақшы argımak dep altın kurdu bereyli dep çeçip çıkarıp atat. Kalıstar, görücüler, çabulçular çıkarıp atat. Razısыңар mı şuğa? Razıyız mı? Razıyız ha? Молодец. Sizlerden dağın Allah razı olsun. Şimdi yatıp жақшылığınızды тең бөліп отырсыздар. Aziz Baydın. Hazır бардығын bir tapşırabыз. Батыр Palban gelsin бұл жерге. Maral Bay gelsin бұл жерге. Al en жақшы мықты palban деп Kırgızстанның намысын көптен көпке қачап қорғап жүрген, Kırgızстанды дүйнөгө танытып жүрген palban. Манас palbanға берелі деп чечіп атат қалыстар. Görücüler, ne дейсіңер шуға? Esep kuşuna razıyız mı görücüler, çavuçlar? Razıyız ha? Manas Palban gel. En mıhtı palban dep. Altın kurdun esi Manas Palban gel. Aziz Baydın Ayaş atazı, Irıskul akemiz. Gelsin Irıskul akemiz. Aziz Baydın baldarına bata veres. Maral Bay gel otağı Maral Bay. Nerede aç kıla, sizlerden suranıç. Maral giyim, Batır giyim, Manas giyim, biz tanımayıp adamlar var. Kaç kılam, nerede aç kıla, sizlerden suranıç. İşte görüşüler cılavuz yeme. Cılgıla, biraz yemiz sıylaylık. Şunca palbanlar sizlerde sıylav atat kıçağı, жақшынай cevap. Palbanlar deyem sıylaylı. Söz kezegi, şu bugünkü toydun iyesi, Aziz Bayda. Assalamu alaikum, urmatlı alыс жақындан келген меймандар, урматтуу палуандар. Эми Кудай буйрса могу сыйлоо азем эмес бу. Анан өзүнүн акесине, досуна, Марал акесинин атына берип койду дегиңиздер. Мен берден аттуу баштуу акелер менен сыйлашып, сидиялардан сурап, бул Марал акенин атына бергендин себеби болот. Тайсын барбы? Ар кандай жыйында илгерки атта булчу. Ошол себептен Марал акен атына ыйгардык.
Батыр экебиз болсо бул Алабуканын намысын коргоп эриңишке түшүп жүргөн Көкташтын намысын ар кандай жыйында чыгарып райондун областтын жыйындарында улак чабып жүргөн убагында ошол себептен бери атабыз. Ыраазысыздар да? Разыбыз. Сиздердин ыраазычылыгыңыздар менен ушуларды тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Мынакей Азиз бай өзүнүн колу менен тапшырып атат. Умура кут болсун. Хажеке, будан кийин сиз ажырсыз мына Кудай кааласа. Эң мыкты палбан деп мынакей калыстардын чечими менен, көпчүлүктүн чечими менен мына Рыскул акебиз келди. Марал байга тапшырылган аттын ээси. Аттап келе Тайсынга кел болот палбан. Тайсынга тартылан, Тайсын мынакей келди. Тактак атка. Ең мыкты аргымак деп. Söz кезегин биз Кыргызстандын сыймыгы эмес. Бул көптөгөн элдердин сыймыгы. Бул Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Азияга аты таанган Рыскул акебизде. Рыскул акебиз бул биздин Алабуканын сыймыгы. Алла Таала берген бир биз үчүн сыймыкта бул адамчы. Ушул адамга сөз беребиз, Рыскул полбонго. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Тойго куш келипсиздер. Бүгүн мен аяш балам мына 35-ке кирдим бе? 30-га кирди. 30 жашында атасына ашын берип бүгүн балдарын той берип атыр. Şu sizlerden baldarlar ушундай жигиттерден болсун. Şu балага рахмат. Şu атасы ушундай өстүргөн экен. Атасына ашын берип, Куран түшүрүп, элге каш той берип, ар бириңердин балдарыңар ушундай болсун. Şu балардын силердин берген паталарыңар ушул үй бүлөсүнө түз тийип, үй бүлөсү менен көп жыл жакшы, бактылуу өмүр сүрсүн. Амин. Аллаху акбар. Рахмат Аксагал. Söz кезеги Ногу Умуранын ээси атактуу Батыр балбанда. Батыр балбан бир жакшы каалоо тилек айтып. Assalamu alaikum алыс жакындан келген меймандар, балбандар. Мына кече атасына аш берди, бүгүн балдарына сүннөт той кылып, шүкөм өмүр жаны узагырсыз балант болсун. Мен ниет камылын ниетин ишке ашсын. Эки дүйнө бактылуу болуп, шунчалык берген белектериң Алла сага бизге берсин, сага Кудай миңди берсин. Омун Аллаху акбар. Амин. Söz кезеги атактуу Кыргызстандын сыймык болгон Манас балбанда. Ерей, Азиз, рахмат болсын, ушул сыйлаганыңа. Алла разы болсын. Мына үлгү боло турган адамсың досум. Şu балдарың дагы сенден артык уулардан болсун. Элге, жерге, динге кызмат кылган жакшы балдардан болсун. Олимпиада чемпиону болсун. Şu Алабука элине дайым тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Амин. Şu бири-бири сыйлашып, тойлордо көрүшүп жүрө берди. Рахмат. Assalamu alaikum, alыстан келген меймандар, албандар. Мына 2 күндөн бери ийинибиз Азиз өтө жакшы оюн кылып берип атат кече. Аяш атабыздын ашын берип, мына Аяш уулдардын бүгүн тоюн берип, өтө жакшы той берип атат. Үкөм, Алла разы болсун сенден, ар дайым ушундай элдерди чогултуп, жакшылыктарды тойлордун үстүндө, ынтымакта жакшы тойлордун үстүнө жогуп жүрө берели үкөм. Амин, 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 амин. Toy Aziz berip aткан той ар бир үйүнө ушундай тойлор болсун. Ошол тойлорго жеткизсин. Ушул тойлордо мындан дагы көп болуп, ошол тойлорго күбө болушту Аллах Таалам ар бир инсанга насип этсин. Ушундай тойлор Кыргызстанда көп боло берсин. Ушул Азиздин ата-энесине өтө чоң рахмат. Ар бир ата-эне Азиздин ата-энесине окшоп тарбия берсин балдарына. Ушундай кылып элге, динге кызмат кылган жакшы инсандардан кылып тарбияласын балдарын. Ушул Азиз senin ata-enen Kuda kalasa köptөгөн bundan keyinki ata-enelerge үлgü oldu. Kuda kalasa şu ata-enenin gen soğluğu için ömür canı uzak bolsun. Uşul ata-enenin kızmatında oldayım. Amin. Allahu ekber. Amin. Allahu ekber. Maka dostlar. Balbandar. Sıylıkları tapşırıp aldı. Hazır jerge taştap berебиз Kuda kalasa. Silerge dağına rahmat. Maladesiňер ey. Bizden ança-munça kemçildik etken bolsa geçiresiňer. Tarpakta görgen balban kim hazır? Atıgan o? Jaylov kana ke Jaylov?
Jaylov palban taşlap bermey boldu suğa. Mınakey dostlar. Hareketli kılavuzlar. Çüde. Aldığına gelip taşlayın. Çanga taşlava Jaylov, senden Turanik. Diyormanlar Mınakey Jaylov da suğa taşlap bermey boldu. Urdu. düştü bu yerge. Düştü. Yerden kotarılışı 5 kara palvanlar. Mınakey 5 kara. Ay başlayan 5 kara hareketli palvanlar. Süstöp sal. Cemcegen yerine sal balvan. Erlan özüne geldin mi? Beş kara, ay başlayan 5 kara, bir kay, 7 koy, 7 kendalasın koy. Bekmamot giyindi buzu taşta. Oy maşallah sapan balvanına geldi. Hamit Taksır'ın altında buna geldi dostlar. Jetti. Sağ Cemcegen yerine. Sapan engilip kaldı dostlar. Mırza Kermek'e ciyindi buz taştan. Eki yaka bölü verin hele. Sapanga koy ver sapanga. İlyas Eka. İlyas Eka koysanız hemen. Karab koyacağız da İlyas Eka hoşa caşlardı bir karab koyacağız da. Asat. Attı üstüne cügür. Mahkem bol sapan mahkem bol. Attı karmap koy, attın başın karmap koy koca. Aknazar. Jet İşen, jetsen mi? Jetsen ya alıp dur o İşen. Bana gelen meslek, bana gelen.
Bir. Polat. Getsene Asat. Arap durur be. Attın üstünde olacağım jet bunday. Sapan jet. Düştü. Ay attan. Bir жақшы көтерілген нәрсені ынтымақташпайды. Хуршит, сен қылып атырың бардығын. Жерге түшкендерді обязательно тартылады. Ишенде кеттім маке достар. Молодец. Ишен алды, молодец маке, ишен. Bana işen palvan. Молодец. Bakın dostlar. İşen palvan. Tay başlagan 5 qarağa taşladım bakın dostlar. Молодец. Özünün can algan atında mınake dostlar. Молодец. Sapanın kolundan Polot'un kolundan ötüp oturup işi kıza işenge jetip kaldı. İşen urup ketti. Молодец. İşen kanday boldu? Men seni aldı atadılım. Sapanға жардамдашты attım bile ol. Епте албай қалды. Bilezikeden жерге düşüp aldı. Жерден aldı. Молодец. Kim aylandırdı? Bayaman. Молодец. Toy qanday болып atады? Toy qanday? Zor bu? Toy öte taza. Nuraniga. Күшті болып atады. Azzakanın niyet bilen toy bergen bozaçı daim 2-3 sezine qaytarып bergen bozda. Amin. Bardığınızga densoluk, sizge minden bir rahmat. Allah. Baygen kut bolsun. Maki dostlar, tövbe başlagan 9 qara. Aldı değil. Maki dostlar, tövbe başlagan 9 qara oldu maki dostlar. Batır Palvan'ı da size aldık. Hürmetli Batır Palvan. Siz Allah Teala nasip etse Cazira Travel Avia Kampanyasının direktörü Eltemir'in madalacıdan Umra'ya verilgen sertifikat veren aman esen Allah Teala'nın cennetlerin yerine barıp ziyaret kılıp Köktaş yerine, Alabıka cergesine, Kırgız Respublikasına Oşal yerde dua kılıp Bardı buluna pata kılıp geçirdi bir gana Avrupa'dan kuran kılavuz. Batır Palvan daima sizin işlerinizle ilgili Allah Teala koldur. Maki dostlar, aldı. Tövbe başlagan 9 qara. Polat Palvan. Çok. Cengiz Palvan'a köv maki dostlar. Maki dostlar. 9 qara. Tövbe başlagan 9 qara Cengiz Palvan maşallah. Maki dostlar ketdi aziz dostum axırkı bay gelsin. Maşallah. Taysın mı Cengiz? Orta koydun at ekan. Cengiz Palvan to'xtatmaslarga. Bir жақсы duo qilamiz. Bugungi to'yni jiyintiqdamiz. Kelinglar. Молодец Palvanlar. Kimdik at?
Begzat, mına. Begzat'tı mı? Orta koydan Begzat'ın atında. Ataklı Cengiz Palban, Şaken Palban, Kılıç Palbanların ceni, Salmaş Palban'ın balası Cengiz Palban. Toydu jiyindiqtap da Toğuz Karağa salıp geldi palbanlar. Geldi. Cengiz Pereira çık palban. Cengiz berrak gelen mi? Ya berçile. Berçile. Bir jakşı kalap bile bak. Cengiz palban gelever palban. Bir jakşı kalap tele qaytazın az ekan meslanı. Anan bir batagılar. Begzat Göğüs'ün atında çıkardı mınake dostlar. Malades. Assalomu alaykum hurmatli Oğuz shahridan kelgan qonaqlar. Shunchalik yaxshi turberslarga cho'ng rahmat. Aziz aka, shu baldarimizga yaxshi to'yib beryapmiz aka. Eng yomon deganda shu bizda balg'am bo'lmish. Balamizda Kırgızistan gereğine jaragan ulu insanlardan bo'lsin. Ulu olimlardan bo'lsin aka. Yubileyimiz bilan tinch bo'lin. Daha uşunday Kırgızistan başını biriktirgen daha toylar duyuşturuyor aka. Sizga cho'ng rahmat. Amin, Allahu Ekber. Mınake dostlar. Akırkı aldı aldığını. Yeglen. Hareket Begzat Göğüs'ün oyunu bitireydi. Atında Cengiz Palban. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bütkül alanını yaratkan Allah Teala'ga çeksiz maqtovlar şükürler olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e selam salavatlar olsun. Ahirette Peygamberimizin şefaatinden Allah Teala barımızga nasip etsin. Hava sularımız kenem bolup. Ahirki demiz la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini aytmayınca Allah Teala hiçbir üstün canı usta olmasın. Şu Aceke'nin uldarı Azizbek, Süleyman, sizlerden Allah razı olsun. Bağırdı atığızda sizlerge oşağım olsun. Eksanın ardı kalırgızın kazının ardı çeksiz kılıp taldıraversin. Şunday toylardı yeni yurtu üstte bolaversin. Sizlerge oşağım baylar köyeversin. Onun Allah. Kuş gelsinler uzun. Aziz Tozu Ustun akırkı aldı. Töve başlagan Toğuz Karağını Begzat'ın atında kaykalat çıkardın. Ben daha kaykalat taptım da bırakçı. Toy qanday boldu? Öte şirin boldu. Munday toy bul rayonubuzda çanda bolup atat da. Xuday buyursa, Xuday деген адамдар екен, жақсы адамдар екен. Тойда улақта бөдек шыққан ауыз болды, жақсы улақ болды. Аттағы сонун чуркап койду да. Ат жақсы чуркады. Жақсы чуркады. Рахмет. Рахмат үкем. Жанагы поло төкөң учкашып калдың да, поло сага жардамга барды беле. Жардама келді. Жакшы. Жардама келген ашып кетті. Байген кут болсун үкем, билеңен күч кетпесин. Дайым жакшылыктарда үшүнтүп курсан болуп жүрө берейли. Тойларда жолып жүрө берейли. Молодец. Мынакей достор, Cengiz Palban töve başlagan Toğuz Karağa Begzat Göğüs'ün atında çıkardı mınakey. Baygen kut bolsun, iyilik bolsun.